ngan batai detail ye phi mo bale bak sencar khadar jungi kalong umdum mo menta uklan menteri uklam pulie uklan utu iem uklam pulie uklan ru uto u rangba balang uklam pulie uklan ru uto babu ketike uklam pulie tang ba ula ban pengkongu bat penget epi ha kata kajinget Kristen pi ke kena ke bela pulia baru kau ada pulia kena halas pisok jadu hakmat jong kita kibriu ke pulia tang ya kawe kakot kata ka Bible. Syok jadu baru kau. Tinak ni kata ngangan batai pi mo. Balik kini ke hima kasih kisah kesan bagi penhe kita ki aktivis pede ki bade ki aktivis ki ong mo kita ki aktivis ni ong be kita ki briu ki ba khut lane ki bomdon jingi syaliang ini no tang bang itip 100% kita ki aktivis akan ni ga judge penrujungi ki bang ngi ju syania bat ngi ju yai support na kapor sakapor tang ba ki dei pat na kaniam tenrai kata kaniam tenrai kadei kabakum no kabawan na kabami na Muslim umin ai utip Kristen umin ai utip katakan yang tenrai pada kami na ngingim tip tang ba kadei pada kabalayo jeng Kristen naki RSS jong ka Hinduism Society ini masuk thok bai kata mo ngam support Kristen ngam support Muslim ngam support Hindu tang ba kabalengo bahakan ni kejat benriu jungi ni keren borobori jat benriu batang sitro ni keren bahaya kayap ka im jong kejat benriu tang bangi support pede Hinduism ni support bahaya ki Christianism ni support bahaya ki Muslim mo de hang ni kebangang ong ipi nai ngap syu ye kini kiriti dustur nai ngap syu ye kabalang nai ngap syu ikan niam nai ngap syu ya kata kajinget kebangi ni sya ilam bakla hande to ngap ya ngai ka kabanga ubadeng dok todong ubabu a ubalangkar ubapathar ubapi keno lai de project mo ulusip har usik wei bar khot kan bapi keno tang bahapor lockdown amdon pastor amdon padar amdon temen basan amdon raba balang amdon nongilam hima amdon menteri amdon lengdo amdon sim amdon cm amdon cm amdon seng balang bar khot ki kersian ya kaban peniap ya laki beri ulojong ndala dep ai vaksin ni setiap ba vaksin ude ubobo jeng mai ka jeng em jeng gibriu hadu menta kat ki bayap klempat dipor kitu bala ai vaksin ka state government jungi kam semla I think jeng tho ba kadon ka infection lani ka jeng ta na uni inject vaksin I am right or not try to understand in your mind persiang baris ngotu mapi kena pulie ngakren ni ka badai ni ka balai sawat RTI na state government jongi kito kibayap menta baru khoj kide kibala ai ni kibapat ai ya u injek vaksin balik kiyap kendit balik kiyap klem jeng tip ya ke jingpang balik suyap hakpor bakiur lane balik suyap skolon hamadan balik suyap klem jeng sengotu kampat juga kot hakipor bamensua kumni kumaja menta hakapor bangil adep ayau injak vaksin. Sto, tinang ni kadau halor jung ki hima ngan pensai pi. Wajunget thanik ni aktivismo. Yo uba des parsing raniru ni nenget thanra. Namar une ulah dei lupa ubrio. Ubodon kaling bat jing yedei bat ka RSS. Lada undom rumah dom mo tang bangang suang ipi ngajupet bah mo ngayero bat nga support bahai buat dis parsing rani tang bahkan ni kejing penmi jung una kapor sakapor ngamla macam ni asyuk nang ni sekmat yo buat dis parsing rani
Balai ba upen mi ya kini ki kenten hima. Lada uiet ya kejaj benriu lani uiet ya kan yam tenrai. Tambah katakan yam tenrai kedai be halor jong ki hima. Bat ki hima apa dia nadu bawan demokrasi hangno kadon kataka hima. Kadon be tangka state hima teladu jaj. Tit day tang kajing miking lane kajing penkelan jalebi jong kita ki parti hakanika san perthai jong ka jalami khalayahi borobor ki tieng ban pensngausi ya kini kinong ilam hima namar kini kidi ki babat bor ya kita ki toll cage sto ki toll cage kamot ya kita ki gate ki ba supply kamar ki toll gate ken ki toll gate toll gate tang bangang ong ki toll gate mo ki toll gate kimde ki toll gate kide ki toll gate kamut kide kita ki jingriam balapan up ingi mo nde kita ki gate mo kimde ta ki gate hendre kide ki toll gate sto baling ong ki toll gate keta ki ru ki ba jrong banriam ingi mo kimde ki toll gate kide ki toll gate namar gate ki ong ya kata karu mo karu gate ki ong nem karu gate ki ong ka kherdop mo gate ki ong ya ka kherdop lane ka jingkhang haktin khasi gate ki ong karu lane ka jingriam ki toll gate baling sa ong ki toll gate ti ladang ya kran syapang kini ki toll gate ngamang toll gate danga ong toll gate te kamot kadei be ya ka kherdop hanrei kadei ka toll gate ki hima khasi berkhoj kidei ki toll gate mo toll gate kamot ka jingriam ka bajrong bha ha ki hima khasi kadei ka jingriam ka bajrong bha ha ki hima khasi kadon ka dustur ka balang ka niam nang ta ka kur nang ta ka dustur nang ta ka hima Kalariti. mo Kalariti tu. te hangni kimi sang bahalang ki igi berkhoj dengan subatai pi kumni mo ngan kret shua ki interstate tangba ngan batai shua tang ya kini ki international toll gate international toll gate State. balabat da ki hima mo balabat da ki hima bala penyat da ki hima ki jingriam ya kajat benriu halor jong kata ka jinglong hima khasi balai baka state government kabang milajit da ki pajba kabri nyutram handrai ka state government kam don bor nemar kating ban pensngausi ya ki hima khasi nemar ki hima khasi ki kham khlan ban ya ka sarkar jela tangba anda la sakni bat sadakholi ki jaka puta ki penkit papat ha ka sarkar jela mo